Siphinde sibingelele ebandleni eliyingcwele likaNkulunkulu wasekuhleni bamaNazaretha. Amen. Sisikhumbuzweni bangcwele sesiqale ngoLwesine ebusuku sikaNkulunkulu owafika nalento emhlabeni enje. Wafike wenza thina, wenza okhokho bethu. Baba nje bazala obaba, baba nje bazala thina sabanje. Sengathi uNkulunkulu angenza ukuthi nabantwana bethu sibazala babethu. Ngoba ngesikhathi uBhombele bhala umthetho evesini lokugcina uthi asimbonge nezizukulwana, hayi isizukulwana, nezizukulwana zethu. Ngikhumbula indaba yakhe efike ekhaya kithi ngo-1917 May. Uma usuka ekhaya uyazi ukhokhela la emaplazini kaPhineapple ungakafika emfuleni kwakukhona umuzi wakaMyeni. Njalo wayethi maye ebheka enyakatho afika acele kulo muzi alale khona. Kwahamba laba bantu base bayaliwa. Wafika ngelinye ilanga sekuhwalele wakhuleka. Base bethi kuye, kanti wena ndoda njalo mawuhlele ufika uzocela ukulala lapho uhamba wedwa, asimboni nonkosikazi wakhe, namhla kasifuni ulale lapha dlula. Lilodwa ke izwi elilikhulunywa uNkulunkulu mawufika kuyena. Noma ungafika kuyena uthi ngicela ukubulala umuntu uzothi inkosi ibusise. Nakulabo abantu bakwaMyeni washo njalo wathi ngiyabonga abantu abami inkosi ibusise. Wathi mayiphume efulathela kulo muzi kwagcwala intombi zakwaZulu. Izindlu zonke nakho konke okukhona konke baphuma abantu bakhona bathi bayolala ehlathini zagcwalwe ingubeni intombi zakwaZulu. Kukhona lezi ntuthwane ezibomvu kuthiwa abayini. Lo muzi akwazi ukuthi washo naphi. Kanti uzofika kithi ashisa uSiso. Ngo-1917 lengikhuluma ngaye kwakade kushona umkhulu ozala ubaba wayenenyanga ezisithupha ezelwe. Wafika wakhuleka Bombele. Waphuma ugogo wacasha wathumela u-anti wobaba wathi hamba utshela inkosi ukuthi angikwazi ukuvela kwenu ngigqoke inzila ngishonelwe umkhwenyana. Wayesethi uBhombela angingeni emzini wendoda efelweyo, emzini wendoda eshonile efile. Wayesengena esibayeni Mkhokheli wakhuluma ney'nkomo zakithi, zabuya zahlangana ngamakhanda, wangena kuzo walala wafika ekuseni wahamba. Nkosi yami ngithanda
umkhuhlane akuhlabeleleki kodwa kubona lo mkhuhlane olalisanayo lo mkhuhlane okuthiwa iflu. Uma ngithi ekhaya wafike washiya isibusiso kugogo, uthi mayesehamba ekuseni uthi tshela lo nkosikazi lo wala ekhaya ukuthi njengoba kade zala abantwana abashona phansi, gogo washonelwa ngithi abantwana abawu7. Wathi mayesiyobika kuBhombela ngo-1913 wathi uBhombela okhalweni lakho sekusela abantwana ababili ufana nentombazana wabaqamba amagama. Uthi ngoba kade uzalela phansi abantwana bakho beshona phansi, uNkulunkulu uzokupha imihla yokuphila, uyohlala nabazukulu, uzohlale nabazukulu babazukulu. Uma sekufanele uhambe emhlabeni uzoza kimi isikhulume ukuthi usungahamba. Kaniwe ugogo babona abantwana ba ngumzukulu wakhe, ngabathola abantwana abayisizukulwana bakhe. Uhambe emhlabeni eno-150 kodwa bengaguli. Kulesi sibusiso sakhulunywa uBhombela wathi mase kufanele uhambe uzoza kimi sizokhuluma. Wasilanda ngo-1986 kwinyanga yezulu, January 86. Makubuye Nhlangakazi wahamba ugogo waye kwinyanga yezulu, wathi baba uBhombela wathi mase kufanele ngihambe. Abantu abadala ke kade beyibona indlela. Niyezwa baba? Ngoba ubaba wethu mayesezohamba biza umndeni wakhe bese ekhomba inkomo athi ngihlabeleni lenkomo ngicela isibindi kanti usiyavalelisa. Kusho ukuthi nogogo wayibona indlela. NgoJanuwari ka-86 wahamba wayinkosini inyanga yezulu, wafika wathi baba wathi uBhombela mase kufanele ngihambe angoza kuye ngizomtshela ukuthi sengifanele ngihambe, iy'nsuku ayingiphezona emhlabeni seyiphelile. Yathi inyanga yezulu inkosi ibusisa, akazange agule. Wathi amandla ami ukuze emhlanganweni aseyiphelile. Kukhona into engangiyinaka-ke kuye, wayengasakwazi ukuhamba, wayehamba ngamadolo, hhayi ngoba egula. Akuzange ukufa kumntshontshe. Ukufa okuntshontshayo yilokho okwenza ukuthi ungasho ukhala uba umsipho kusuke kufika ukuthi isikhathi singakafiki. Ugogo walala ngo-86 ekuseni wavuka ey'thulele, zange sikhale futhi ngoba uNkulunkulu wayethe mase kufanele ahambe, waya kuyena wamtshela. Yathi inyanga yezulu inkosi ibusisa. uBhombela ufika nje, abantu bezwe lakithi bagange ngenkosi yakwaGumede, umkhulu wale nkosi ekhona. Ukhona umlungu ngakithi wayenesitolo, igama lakhe kuSkepha. Ayesethi amadoda ezwe lakwaGumede, Gumede ngeke kusuka umlungu azokhanda isitolo endaweni yakho, asimshaye lo mlungu simbulale, isitolo bese kuba ngesakho Gumede. Yavuma inkosi yakwaGumede, yathi sizomshaya kanjani? Kukhona lezi ayibhamu ezazikhona eqala kodwa kweGoliji leli atshela likhona owaxhoma omagazini itshe. Base bethi sizomshaya kanjani? Athi lamadoda ngoba ukujwayele lo mlungu uyeza azohlala nawe, sizoya ebusuku kothi makukhonkotha isimakwe uzobe seyaphuma bese siyamshaya. Ngiya endabeni kaBhombela ukuthi kulezo nsuku efikile, base behamba lamadoda lenkosi yakwaGumede. Sase siyakhonkotha isimakwe, kwase kuvela uMesisi
abelungu ke imnumzana kaphuma kukhona umuntu okokota thumela uMesisa ngazi ke madodeni emva kwami waphuma uMesisa wayesebonga uGumede wena wabuyela watshela umyeni wakhe uma ephuma umyeni wakhe bamdubula ushona babaleka ekseni uma isuka inkosi yaKwaGumede ithi yabaleka iyocasha eMtuba yahlangana noBhombela endleleni wathi uBhombela hawu ndaba ezitha ngize kuwe ngizezweni lakho ithi inkosi yaKwaGumede hawu umuntu kaNkulunkulu ngiphuthuma izikweletu zami phesheya kwemfolozi eMtuba ithi inkosi wathi uBhombela jika sibuyele emzini wakho ngize kuwe Gumede wathi angikwazi inkosi uzoyithola ingcebo zami ekhaya zizokwemukela mina ngikwazi kuye ekhaya ithi uBhombela pho igazi ezandleni zakho lifunani ngibona ukuthi izandla zakho zinegazi nomphefumulo umuntu ubulele bani kanti abelungu sebeseduza amaphoyisa ezombopha afika inkosi amaphoyisa ekhona uBhombela wafike amthatha uBhombela wakhipha imali enkulu ngalesa sikhathi uhafu wesihlanu 25 cent kwakuyimali umkhokheli fogolweni angithi ingogo wakhipha le mali uBhombela wayinikeza inkosi yaKwaGumede wathi Gumede hamba namaphoyisa kodwa ukuba uyavuma ukuthi umlungu umbulele wathi hawu ngiyavuma shemba kabulawanga nobulawa abantu wathi uvumelene ukukhohliswa abantu inkosi bathi khipha umphefumulo ngoba usuvumile sengiyalisula icala lakho ngoba wena uyinkosi wathi mayifike enkantolo lukhulunywa udaba lwakhe ababephethe icala bazange bayibone inkosi yaKwaGumede babebona uBhombela lasula icala laphela kanjani ilo uNkulunkulu bangcwele owafika nemithetho izwe lakithi ngilikhumbulele lokho ukuthi uBhombela lonke walihamba ngenyawo awufunda 39 sifundele inhlasuthu ngoba uyena owabhala lo mthetho emthandazweni weSabatha ngenzela ukuthi abafikayo bangabi nawo umbuzo ukuthi le nkulumo nje ngoba lapha isesontweni ngena kanjani funda emthandazweni weSabatha verse 39 funda lokho kusho ukuthi baboyifisa intombi iseyiganile omunye umuntu badbek nokwibheka solo esibi leso amen angithi umthetho lo bangcwele wafika kanjani esontweni siyakhumbuzana ngoba sesikhumbuzweni sikaBhombela sengizohlala phansi abazokhuluma socela obaba bayikuluya mbhobho ngoba lo uzoya komama ithi indaba manje ixoxelwa uSolomon Mdluli indodana kaMdluli wasemsizini ithi uBhombela wasuka ephakameni waya kwaMaphumulo kunomshado emenyiwe wafike kwashadwa kulomuzi waphela umshado base behamba abantu bayekhaya umakoti yokwaba zase zehla insizwa seziya ngezantsi kwesibaya noma emfuleni khona ulimi olukhulunywe uma zehla insizwa zibhudla induku zithi ake siyochama bese ishona ezantsi zafika insizwa kezantsi zase ifaka nonkonzo yazo zabomva amakhanda wabuka uBhombela uma ebuka uBhombela wayesebuye ebuza kulamadoda ukuthi laba abantu abashaya nayo ngoba lapha size emshadweni kwenze njani base letha amadoda ekhona Nkosi zinsizwa lezi zinamandla kwesinye isikhathi zibanga intombi omnushela intombi omunye bathi ngoba ubaba uMdluli wafika ephakameni uBhombela wabiza amadoda ephakameni wathi kade ngisemshadweni kushado umshado waphela ngase ngibona abantu belwa beyokona umshado wabantu
Uma ngibuza ukuthi laba bantu balelwane kwathiwa bezinsizwa zibanga intombi azinye zishela intombi eyodwa bathi wayesethu Bhombela nala esontweni kofanele kuliwe ukubanga intombi na athula amadoda ekhona uthi kumdluli wayesethu Bhombela ngicela ukubhala umthetho onesiqalekiso ngaphezulu kokwenzile wawenza unesiqalekiso othi umthetho uma intombi sigana omunye umuntu angayibheki omunye umuntu lo mthetho wabhalwa ngoba uBhombela abone kushawana emgangeleni kwamaphumulo kuthiwa intombi ishana emgangeleni ngoba zibanga intombi wathi esontweni intombi kayibangwa khona isihlabelelo kokele sizovala naso bamfake ithi inyanga ezulu wayesihlabelela uBhombela sabhalwa inkosi la kodwa uBhombela wayesihlabelela eNtabazo bese ethi ugogo uma wakhe athi hayi yini lo ikhulumayo mntanami uthini athi uNkulunkulu uyangibiza sengiyokwenza umsebenzi wakhe mhlawumbe siyovala ngaso sizosizwa sahlathele uBhombela eNtabazo umphopho ke ungabi intandane uma uzokhuluma sondela emphopheni lo uzwe ngako mami inkosi usenizwile amen kodwa ngifisa ukukhumbuza indaba yentethelelo ukhona ubaba okhulumile la wathi uNkulunkulu uBhombela wasezulwini uyena umnikazi wezulu kokele ngifisa ukumfakazela nje leyo ndawana bese ngihlala phansi uthi ubaba ungubani umhlakazi umuzi wakhe ubulapha ePhumulo ikhaya liseMangozi wayesekhaya kithi kunomshado anti wayesephatha inkonzo ka-anti yokuya emzini wayesengena kweyakhe uthi emakhaweni kwakunomfundisi ungubani ngoLwesihlanu siyongenisa isabatha sase sangabona ngese lodwa wahambe sethukuthele nami sengithukuthele kusho ukuthi sase siphambene babe ngaxabene babe phanbene uthi ngafike ngathatha isinqumo endlini ngathi angiye esontweni ngoba sizwananga nongubani uthi ngavuka ekuseni ngeze edrobheni ngeze la eCarton Center ngajika inkonzo ke yayisangena ngo12 uthi ngo10 ngabuyela endlini uthi ngafika endlini ngahlala ngathi angiye esontweni uthi wayesethatha iBhayibheli wathi ukufunda kwase kufika ubuthongo bathi lelele ehleli esofeni kanti uBhombela usemlandeni uthi abakayezulwini uthi wabangubane ngafika esangweni ezulwini ngafika uBhombela ehleli ebuka emhlabeni wathi hawu mntana ngisufikile na wathi ngifikile uyapi wathi baba ngize ezulwini wathi ngena ngaphakathi uthi baba ungubane ngangena ngaphakathi ezulwini ngafica inkosi ilani iphethe inkonzo izulu likaShembe lingangomhlaba yayikude inkosi ilani kodwa yayithi mayikhuluma ichopho lomjiva wayo wawufika ekhaleni kimi uthi ngathi mangena inkosi ilani yakhomba isihlalo la kuhleli khona umndeni wakithi sasuka isihlalo ngahlala kuso sandiza nami ngayingahlala emndenini uthi ngathi mangithi ngiyaqala ngifuna ukulalela inkonzo uthi ngaphakathi komNazaretha wami kwavela ungubani lesixabene naye uthi ngase ngithi lo muntu esixabene naye izolo kanti na uyangena la uthi ngase ngiyasukuma ngase ngiyaphuma uthi ngathi mangiphuma wayesethu uBhombela mntanami uphumi uyapi uthi wathi baba ngibone umuntu engixabene naye emhlabeni uthi kanti nawe uyangena ezulwini uthi wayesethu uBhombela hamba mntanami uyotshela abantu emhlabeni ukuthi abaxabana abangathethelelani abangene ezulwini lami uthi ungubane ngavuka lapha ngathatha isikhwama sami ngathatha isihlabelelo ngafika ethempelini ngahlala ngaphandle emakhaweni uthi bamangala abantu ukuthi ubaba ungubane wayehloniphekile ayidingeka amadoda afana nalawa esontweni
ngaphandle kochoko. Uthi baphuma abantu bezakini bathi baba ungubani kwenze njalo, uthi hayi ngicela umfundisi mayiqeda inkonzo eze ngizocela intethelelo mhlambuluko. Kade ngicabanga uma usuke ephakameni ukhuphuka uyofika kwaKhasimba uyeke umgwaqo ongekho ngale emkhokheli yayingekho imizi fika izolo ushone phansi ungayi ngomgwaqo ubheke esikoleni shona phansi indlela yayihamba lapha iziyophumela ngasematendeni ahlazi indlela yesintu imizi yayingekho lapha imizi yayiqala la ngasendlini yesonto lika baba uNgcobo bathuma amaphoyisa emjebheni bathi awalanda uBhombela uthema ifika lapha ngasendlini yesonto kwakunethilo wayesethi bantu abami sengikhathele futhi nilambile hlalani phansi siphumule bahlala phansi baphumula wayeseye kuleli thilomo wafika wathenga izinkwa ezimbili wathenga ushukela ngo20 cent oshelela amabili umkhokheli wayesecela indishi la isitolo base bemnika wayesecela amanzi wayesenza umntanya ngiyahloniphisa ukuthi umbhubhudli umntanya wabagoqozela wayesethi bantu abami sesihamba indawo ende nisebenza umsebenzi kahulumeni ngicela nidle ngoba senilambile bamaya basutha uma esukuma lapha athi amaphoyisa sikwazi ukubopha umuntu nje akusiyena umuntu lo bahamba naye baze bofika emjebheni bayefika amaphoyisa ayabuza ukuthi animfasanga ngani athi amaphoyisa angeke simfase lo muntu ngoba kuyena umuntu endleleni ufike wasimisa wasithengela ukumaya samaya sesihlambile bathi myeke nakuyela phakameni kade uyabona mawungena eNtabazo egethini kunedamu kwa left la kwabhajekiswa khona inkosi inyanga yezulu nenkosi ilanga ithi indaba ikhona indaba uNkulunkulu ayifihlile ngeNtabazo ikhona ithi indaba uma ixoxwa umdluli uthi wathi uBhombela lo mfana lo kwathi sithatha uMoses simgciba ngoba eselalela abantu angasawenza umsebenzi kaNkulunkulu sase sinika umfowabo uAaron lo mfana wathi mayikhathala wayesethatha umphongolo wayesewufihla la ngizohamba umphongolo lesikuthwalayo uBhombela wakhipha kulelo damu Nkosi kusendizweni